Mado wezona miva Pam Studio nyajo jonya takaka fa awanaji nya amaike ahenya ya uvanamia nkonyenye Isaiah Mills Adeku. Minamia kpo nyajo jonya takaka fo etanya oda. NPP dunya gloha fo amayoka ji woto asi na adowo la dukoma obunazabe odasi Ghana gama. La nyajo jo fo akpa bua o di glo be NDC dunya gloha fo agbagba jeje de siade aika wamola enya ba yiwa atefrunde sukude de agbana ma ika ba wa webe dum so fo wona atro agede adukoma nami ika enya sela akpa bubu ha odi eglobe agbalen ika owo na ekodada le camp December 7th le akpe fe plebla vu eneliama enya agbalen de ika ma de Ghana dukoji crowd Azon minamia akpo amanya woda. Mr. Johnson Asiedu Nketiah Zimanola and National Democratic Congress NDC dunya gloha hadi global amayoka ji His Excellency Nana Adodankwa Akufo Addo to asioji ana dole Ghana dukoma abunazaba odasi Ghana gama iko okodale oroki ugbo afom azazam Eika oglobe gapo agbososo adun ojijio leke gbegbebe umaton akogaya adare banka deke le Ghana dukomo. A flag chola for akperento na a New Patriotic Party NPP le for akpeve ple blavavu aneliame ikanya Dr. Matthew Opoku Prempe hedi eglobe National Democratic Congress duyagloha odu iklikpa aba yiwa jagba akosikpia le for akpeve ple blavavu anelia for akoda eyima ba yiwa atefrunde sukudede agbaname ba yiwa tro awebe dumso anore adukoma ikama ade miaji a crowd. Deputy Director of Election and IT, Dr. Rashid Tanko Computer, Eri Egloba, Agbanle, Kodagbanle Ika Ore, Bamiako Adako, Lefe Akbevekle, Blavavu Anelia, Le Cam December 7th, Enye Agbanle de Ike, Ma Ade, Ghana Dukoji, Crow, Agbanle Ika Owola, Enye Agbanle de Ike, Adovo Vonji, Ayo Ngonolao, Ta Isi Ajagba, Alenkure Agbalangu, Afi Nkekama, Ava Ado. Miapo anukpola onya selao eya wenye nyayoke for form ret le miagbo le poli khoma le ndia na nyeba bubuade ega adotara mia akwa ejinami mia asi mina mia alankure enyayoke for form ret for etanyaunti NPP dunya glohapo amayoka wotia ro odofa obunazaba odasi aduko for agame ike le akpabua NDC dunya global agbagba jeje resiara enyabo yiwa ajagba akosikpia atafrunde sukudede agbana pakple ba yiwa akpogbo dum sofo wona agarem eyacho na pogbo ikala akpabua mi ode global akodagbana ika owona kam December 2024 ikenye po akpeve kleblavu anelia enya agbana de ika ma de Ghana dukoji crowd ta isi ajagba alemkronti afinkeka ado Eya wenya nyayo kalamiasi. Nkonyenye Isaiah Mills Adeku. Bye bye.